Pošto mjesec dana nije bilo klipova vezano za anime, isto imao sam svakakva nekakva sranja, odlučio sam da se vratim, a kako se bolje vratiti nego pričati o kurvama. Ne pravim anime kurvama, jer bi video njima bio poprilično dug, jer u posljednje vreme nijedan anime ne može se priuštiti taj luksuz da ih nema. No da se mi vratimo mojim žargonski nazvanim kurvama, koje su zapravo moje waifu. Ali pošto pojam waifu ima široko značenje, jednostavno ćemo reći moja omiljena anime likuša i to je to. I da kažem, ovaj video je u saradnji sa Navi, pa eto idite do nje, subajte, može tada pristane da mi peva na sarani, a da mi zaobiđemo sva ova sranja i krenemo na pravu temu ovog videa. Gledaj kako sjebaću vam sistem. Ti si meni samo seks, prosto seks. Ti si meni samo seks, prosto seks. Ti si meni samo seks, prosto seks. Prva na moje listi je Akiza Izinski. Akiza je iz anime Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ono što se meni dopada kod nje jesu njene osobine i njen stav. Pored tih stvari, sviđa mi se njen life story. Ona je veoma moćna i jedna od 5 označenih. Svakako, volim je još od kad sam bila mala. Baš zbog toga mi je nekako prirasla srcu. Prva na mojoj listi je verovatno likuša koje se najmanje sećam, iako mi je bila veoma draga, a to je Eru Chitanda, valjda sam dobro izgovorio, iz anime Hyouka. Iskreno iz nekog razloga nisam pogledao ceo anime, ali bi se kod ove devojke svidela njena upornost i to što nikako nije odustajala od našeg debilnog protagoniste, kojeg blago rečeno boli kurac za sve. I to što je od takvog lika uspela da napravi nešto, takva žena i meni treba. Zatim Kotori Tsuka. Kotori je iz anime Date Live. Svi bi pre nje izabrali Kurumi Tokisaki, međutim ono što mene vezuje za ovog lika je jedan veoma glup razlog. Ili ipak dva. Prvo, non stop jede lizalice, što ja radim u pravom životu, a drugo, sviđa mi se dizajn ovog lika, pogotovo kosa i oči. Iako u animeu predstavlja mlađu sestru koja je kriva za incest, zaista je volim. Sad, sledeća likuša mi je bila toliko bitna da čak ni njenog imena nisam mogao da se setim bez pomoći YouTube-a i Google-a. Naime, reč je o devojci Yamato iz animea My Love Story. I zaista od njoj nema šta mnogo da se kaže, jednostavno devojka mi se svidela jer zna da prepozna i unutrašnjost čoveka, a ne samo njegov spoljašnji izgled. I mislim da takve devojke jednostavno treba cijeniti i to je glavni razlog što je došla na ovu listu uopšte. Sledeća je Last. Last je iz anime Full Metal Alchemist i ona je pravi razlog zbog kog ja ne volim Full Metal Alchemist Brotherhood. U običnom Full Metal Alchemistu umrla je pri kraju anime, dok je u Brotherhoodu oko 15-16 epizode. Ono što mene vezuje za ovog lika je njena priča i osobine koje su joj se menjale kroz anime. Naime, ona je imala sećanja od pre nego što je postala homunculus i to je bio razlog da se ona promeni i postane dobra. A pre svega je lepa i jaka žena. Sad, iako možda pomislite da je sledeći izbor samo zbog velikih dojki, donekle ste i u pravu. A reč je o Erini iz anime Shokugeki no Soma ili ti Food Wars. Realno, devojka je na početku animea bila previše loše odrađena i bila je, ne daj Bože nikome, ali kako su epizode i sezone odmicale jedna za drugom, ona je krenula da na neki način pokazuje interakcije prema glavnom liku, to je Somi, što mi se kod nje veoma i svidelo. Sledeća je Misaki Ayuzawa. Ona je iz anime Kaichi wo Maid-sama. Ono što je mene privuklo da uopšte volim Misaki je njena hrabrost i to što je sve samo nećutljiva osoba. Prezirem likove u animeu koji non stop ćute i zbog toga mi je Misaki draga. Retko se viđaju ovako temperamentni likovi i pored toga ima i dobar stav. Moji izbori waifu su i previše basic, ali šta ćemo? Idemo još jednu koja je iz serijala The Promised Neverland, a to za divno čudo nije Emma, već Izabela. Izabela mi je bila na početku previše iritantna i retardirana, međutim kako su epizode odmicale, ona je bila sve više i više retardirana. Međutim, kada sam dropovao anime i krenuo da čitam mangu, totalno sam promenio mišljenje o njoj i sad je ušla u tu moju top 5 waifu listu, tako da eto. I poslednja je Jasmin iz anime Del Tora Quest. Jasmin sam voljela i kad sam odgledala Del Toru jako davno na Ultri i ona je jedini ženski lik koji toliko dugo drži prvo mesto na moje waifu listi. Devojka koja je 12 godina živela sama u šumi, konačno se susreće sa ljudima koji su došli iz sela. Te se njima odlazi u potragu za draguljima i dalje verovatno znate sami šta se desilo.
I posljednja moja waifu je Zero Two iz animea Darling in the Franxx. Iako je u početku bila potpuno antipatična i retardirana, što su se epizode više odmicale, to mi se ona sve više i više sviđala. Verovatno bi tako i ostalo da se kao karakter nije razvila dosta i za razliku od početka serije počela je da pokazuje barem neka osjećanja. Iskreno mislim da bi neki drugi lik, umjesto onog pedera Hiroa, mnogo bolje pristao uz nju, jer je ona bila veće muško od njega u ovom animeu, ali eto, tako je kako je. I eto ljudi, to je to, nadam se da vam se ovaj video svidio, obavezno postite na Navin kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova, a do tada veliki pozdrav.